نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں رمضان قریب آوندا تے آقا اپنی کمر کس لیندے، پہلے نالوں بھی زیادہ نیکی کرنا شروع کر دیندے، پہلے نالوں بھی زیادہ مستعد اور تیار رہندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدوں رمضان دا چن چڑھدا پاک پیغمبر دی خوشی دی انتہا ویکھیا جے، آپ ممبر تے جلوہ افروز ہوندے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے اور آقا فرماندے آتاکم رمضان، اے میری امت دے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، رمضان دا مہینہ آ چکے آئے، آتاکم رمضان مبارکن شہر مبارکن، اے رمضان آگے آئے، بابرکت مہینہ آگے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے کہ او مہینہ تفتح ابواب الجنہ، کہ جس مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، وَتُغْلَقُ مِنْ ابواب جہنم، اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین نو جکڑ دیتا جاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو مخاطب کر کے آندے کہ ایک اللہ منادی کرنے والے، اعلان کرنے والے دی ڈیوٹی لا دیندے نے، جڑا شرق تو غرب تک، شمال تو جنوب تک پوری دنیا دا چکر کٹدا ہے اور اعلان کردا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن دی تلاوت کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کرنے والے، نیکیاں دا موسم بہار آگے آئے، متوجہ ہو جا، پہلے نالوں بھی زیادہ صوم و صلاۃ دا پابند ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نالے آندا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے، اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے، اللہ دی مخلوق نال دھوکھا کرنے والے، رمضان آگے آئے، اللہ دی رحمت دا مہینہ آگے آئے، شیاطین نو جکڑ دیتا گیا ہے، اے بندے ہن تے اللہ دی نافرمانیاں تو بعد آ جا، ہن تے اللہ دی بغاوتاں تو رک جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو ذرا غور تے کرو نا، آسمان و زمین تے کیسا سما بن جاندا ہے کہ آسمان تو فرشتے اتر دینے اور بنی آدم نو مخاطب کر کے آندے نے، اے اللہ دی رحمت دا مہینہ آگے آئے، رب دی رحمت لٹ کے لے جا، رب دی رحمت تے قبضہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ رب دی رحمت لٹ لے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ دی بغاوت کرنے والے، رمضان آگے آئے، بعد آ جا، نماز دا پابند ہو جا، قرآن دی تلاوت شروع کر دے، ذکر و اذکار شروع کر دے، روزہ رکھیا کر، اللہ رب العالمین تینوں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ نا میرے محترم بھائیو، اور رب تے چاہندا ہے میرے بندے میرے کو معافی دے طلبگار ہو جان، میرے بندے میرے سامنے جھک جان، میرے بندے میں عاجز تے انکسار بن جان۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے چاہندے نے میرے بندے میرے در تے آ جان۔ اللہ فرماندے نے او تیرے آن دے وچ دیر ہے وے، پر میرے معاف کرن وچ دیر کوئی نہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔